That makes South Africa a dangerous place to live in, especially when it comes to the reason. Batho ba dikete tse tshela makgolo 424 ba bolailwe magareng ga Aprele le June lenyaga. Setšhe sa maphodisa sa Umlaas le ka Lair ka KwaZulu-Natal le Mthata ka Eastern Cape di begile palo ya godimo ya melato ya polao kotareng ye. This is an increase of 664 more people murdered compared to the same period last year, when the country was placed under COVID-19 lockdown level 1 and 2. The three main causes of murders remain arguments and misunderstanding. Retaliation and revenge murders were second motive for murder, and vigilantism was the third most likely cause of murder in South Africa. Go begile melato ya dikete tse senyane makgolo 5 ya go phaya theto ka gang. Ge le melato ya tlaišo ya thobalano e theogetše tlase. This means there was drop of over 800 cases of sexual offences that are far more often perpetrated on women. While rape cases declined in all provinces, the Northwest and Northern Cape provinces are the only provinces to report increases in this crime category. Le ge go le bjalo maphodisa a re a tšwela pele go lwantšhana le dikgaruru tša bong magareng ga Aprele le June lenyaga go rometšwe dikatawane tše 260 tshela kgolegong. Overall, the total contact crimes decreased by 2,205. That is a 1.5% decrease. Bana le basadi ba tšwela pele go ba batša sehlabelo ba bosenyi. Basadi ba 155 le bana ba 243 ba bolailwe kotareng ya go feta. Go begile melato ya ka godimo ga dikete tše 11 ya go betha ka maikemišetšo a go kuša bohloko moo basadi e le go bona batša sehlabelo. Go le bjalo melato ya go hulwa ga difatanaga tša go sepetša tšhalete go thuba ka dintlong le dikgwebo e theogetše tlase go menagantšwe gabedi. Go hulwa ga difatanaga tša go sepetša tšhelete go theogile ka diperesente tše 33.3. Makgotla a mangwe a dipolotiki a šetšantšitše maikutlo mabapi le dipalopalo tša bjale tša bosenyi mo nageng. That makes South Africa a dangerous place to live in, especially when it comes to women and children. The reason is that the Minister for Police wants to be both the Minister as well as the Commissioner for Police. Increase in police murder cases show that there is no capacity to deal with crime. Those that have capacity do not have resources. The most horrific crime statistics are those committed against our most vulnerable citizens, our children, where murder is up 46% and attempted murder up almost 30%. We must put these criminals behind bars for a very long time to make an example that crime will never be tolerated in this country.